weekly special report along pen nilisami marvelous rong pharpi non arju ikha birta ang ton pen kedam tang jakhong ni phai great rock arni Ministry of Home Affairs pen article 244A kisengji avarsai avi paputhak kedam tang jakhong ni phai inquiry ni Hill State Demand Committee ahin pen methanga sai hemalong phirangki amai kangni Phirangki amai along MP Horen Singh be ahin pen amethanga song BJP along autonomous state agenda doma ave rada thengno pachini pametha Pemangku yang pregamen ben rada pan kacau tuiban intonsi karbin loma rada pan ahopet hempek bangji burote latu mithang resolution enang ko ladak pen hola Assam state along ta resolution ampa pinang ko laso phi latum central long laso bill bangke BJP party long lapen la central cabinet along papasi pan ladak cabinet long bill ponang ko Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CM Tuliram Rong Hang Sitami 15 August lapen 26 January Katalona hut hemprega puthak ningje ponber lasi Karbi Anglong Autonomous Council along ta Autonomous State puthak kachikroyang thek along deng pontha Council along ta Tuliram Rong Hang 15 August lote hemprege hang alam ningje 26 January lote 15 hemprege hang alam ningje Autonomous State alam ningje ber lasi ladak ta Karbi Anglong Autonomous Council along ta Autonomous State aputhak amit hang council along resolution dengtha EC resolution chiba pass tha lasopi Assam State along Sarbanando Kachari pon BJP government state government along Autonomous State aputhak NOC chiba long tha Non Ministry of Home Affairs ahin ben kaningje pon ateng pulote smaller state agenda amat si ave lasirada thengnu kapaklang pon alamkan abangke ington ponon Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM lapen MP Horen Singh be nanglitum Karbi Anglong Autonomous Council Executive Committee along Deng Ponsi State BJP Kachari atuma phan pakroy Ponsi Parliament along Autonomous State a bill si summit ponang po non BJP a minister non kaningji ateng pulote state smaller state agenda masyabe lasi lason drama lason natok nangke ingtonsi Karbi Anglong rat gona chuning lain lo BJP atum non kinteglong ke autonomous state ke atum ke totally masi upward kali question MP parliament long jok se argument te kitchen citizen mikha council of resolution pa chideng tha BJP party long autonomous state apu tha pakroi tha laso pe na kibang 0 hours kalira alang like autonomous state a bill bangle place tha pusi nili lai pe pindan ko laso phil atum central long laso bill bange BJP party long lapela central cabinet long papasi Kidamtang jakhong ni phaying koi rai si arni Karbi Students Association mate Karbi lo charlia song ingdeng trokkep amahang ke thek arni bangsor ni Karbi khaya tuma phan ko an ning arong arni loma matha damlote ning arong memi anpin bontani si kavedara jok katalondun pasan chom crisis thek ponlong aho Karbi Students Association mate Karbi lo charli asong henlo Karbi khaya amoy arbung lo pusi hokpon lo tangte koloso KSA phansi khaya amoy arbung hokpon po Komada KSA phansi hokpet a KSA pu Karbia khaya tum kache hokpo mathadam lo te ningduk meme alam binong bangso kache thak jamang bongpen pini dipurong supia long kedo dipuklaba long KSA mahang ke thek arni talon pon halapu isia KSA tum abangke taralang so Karbi People's Hall along si ingdeng trokep amhang ke thek arni talon pon dipuklaba long KSA maipu simian rong pharpensi charipon halapu taralang so along KSA maipu Suren Hanse pensi charipon halapu kese inglong pho hin penseta Karbi Anglong arlo kidoan abrancha long tin si ingdeng trokep kese am hangke thek arni talon pon Bukajan subdivision angkang lapen khatkhati police station kaparlo khatkhati Gautam Basti pen Lahore Region 2nd ASRF camp mate Hotel Dream Sky along pang thek thek the tum kichia so tum rampansi hem kachi kimjia phan longle ke rai asan chom sanchom pai ching pai si kachi rai pon chonpro chonjam si thek pon long Kamang humimi alam bangke pini pen hithi roini rui thoma phrang malong pen lo laso long leka chirai jia phan ram ke pan bonta revenue office Karbi Anglong Autonomous Council apen madua song penta ardik dampli abang ave laso long le aphrang ke nirmal ti estate atum sabagan pinchong lo bagana hem phuka chewoi jia phi naga atuma phan ke Georgia alam dolo sita alam kahuri tu da jok pajor long le dera phi ladak isi thedung army camp ke kimjia phan Karbi Anglong Autonomous Council pen lamdon chetok lo Sita penang aningkan ke damtang det apita army camp ki kimji aphan alam ka vedera jok longlia ki joy ki bitan theglong si penang atum amek solo laso ajok non don pharuke thomso se ki chia so tum chepeng si
laso along li rampansi hemrit kachikim ji aphan chisik cheng bomlo laso ateng pulote karbianglong kali kichia so anglong si kiman thuji angring nang the bomlo lasinon prabjin pen karbianglong autonomous council lapen revenue officer atum chelang dunde pulote mukebangji arnike la horizontal nagaland keman dejisi angring thetanlo Kipa Pihup Chinthong constituency angkang arlo along Prime Minister Gramin Sadak Yojana pen constituency angkang pialong kachingthor amu kapangcheng Karbi Anglong lapen Meghalaya kachehoinot Chinthong constituency arlo along kidamtang penangan aningkan pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradeep Rongpi Karbi Anglong Autonomous Council EM Nangdolo seta awar sai kadure penajok kachingthor amu klempon long ledetsi thekpon long lo Bonta nona phong ahut EM kelong dun awar sai kemi pen EM Pradeep Rongpi ahin pen methang constituency angkang kachingthor amu kapangcheng pon bom asonsi thekpon long Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradeep Rongpi kabor idun penajok Chinthong constituency angkang arlo along kedo rongso rongbot along do anta PMGSY atowar kasalampon lapen kijun alang awar sai hai hui ke klempon si thekpon long Kidamtang jakong ni phaing korage thomarni rada tum arniwang hiti kuladalong kachongda deda tumta kangchur kalang itpen do de det nang jipu sarkar pen matha ponsi rada phan anam ki jumpen mate sikai si pen rada phan sangron ponlo Bonta Dipu Food Corporation of India Dipu pen seluni jana phan sang kithusi kapale anam ki jumpen si rada tum nang pijile kithu ke tha seta choklo putong contractor abang ke thonma kithu wok asang rada tum kuposon si kichopo Bangso Puthak Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Food and Civil Supply EM Sitame Bangso Puthak Langdun pen adai ki do atumaphan ingsai ponangji pusi ningje pon rinti जिटु चाउल पठाइছে টিফু এফচিআইৰ পৰা আমাৰ চিলিণ্ডাৰ লেম্পছত গোটেইখিনি পচা চাউল 100 বেগ ওপৰত পচা চাউল গতিকে আজি চৰকাৰে আজি ৰাইজক এটা সুবিধা কৰি দিছে এটকা চাউল এটকা 1 কেজিত এটকা চাউল পায় কিন্তু গোটেই পচা চাউল পঠাইছে গতিকে এটকা পইচাত গোটেই পচা চাউল পঠালে ৰাইজে কেনেকা খাব গতিকে মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ডিমান্ড জনাইছো ভৱিষ্যতে যাতে এনেকা চাউল এই চাউল যিটো পঠাইছে তাৰ ওপৰত একচন ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আৰু সকলো আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ সকলোকে ফুড এণ্ড চিভিল সাপ্লাই ইনচাৰ্জ EM ডাঙৰীয়াকো মই জনাইছো তেখেতেও এই পচা চাউলৰ ওপৰত যিটো যোগান যোনে আমাৰ ইয়াত যোগান দিয়ে সেই যোগানকাৰীৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো এফচিআইৰ পৰা যি চাউল আহিছে চিলিণ্ডাৰ লেম্পছত চব বেয়া 100 বেগতকৈ ওপৰ চাউল বেয়া আহিছে ৰাইজক আমি কেনেকুৱা বিতৰণ কৰিম ইয়াত পাব্লিকেতো নলয় সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া কি কৰিম তাকে ৰাইজক আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লওক 100 বেগতকৈ ওপৰ বেয়া চাউল আহিছে ইয়াত একো খাব নোৱাৰা চাউলকেইটা দি পঠিয়াইছে এফচিআইৰ পৰা আমাৰ তেনেকুৱা আগতো পঠাইছে নেকি আগতো বেয়া চাউল দি পঠিয়াইছে ইয়াত এইবাৰ কিমান বেগ কৈছিল এইবাৰ 100 ওপৰ আছে এতিয়া ৰাইজে নলয় চাউল ৰাইজে নলয় এইটো চাউল একদম পুৰা পানী তিতা চাউল পুৰা কিবা হৈ গৈছে ৰিটাৰ্ণ নলয় কি বুলি কয় ৰিটাৰ্ণ নলয় বোলে কি বুলি ড্ৰাইভাৰক মই কৈছিলো ইয়াৰ পৰা চাউল মই খালী নকৰো ড্ৰাইভাৰৰ নাম এইটো নামানিলে Kidamtang jakong ni phaing koira pho arni khatkhati PS angkang khatkhati bongrung arong adung along kedo arniwang lang akor along kaselam pon star alang abong arlo along puthot aketera harmu kelong pon thu Kidamtang chiklo jon pli jon pho aprang arnavi alang abong arlo along thermocol achet kelong lokpena jok khuri dutlo laso phi SYJ tumpenang chisonglo laso phi arnavi alang abang ke selam ledetsi laso alar star puse amen ear thulo Non laso star alang abong along ta puthot aketera harmu kelong thu alam klang lilo ahok pet alama bangke laso arnavi alar star alang akor alongke asai ke claim amat sim meme ke claim ke dam ingthur the nona kai ke muni da tum rong supi hithi kula thai hui damlote anutin abang putin ta lang abang ke chunam rinti atheke lang ke kenang sotpik ahormu lasipenang atum ke abong alang apotsi lang lepin pen ingpu siki jun detitisi ke ong Lasi lasona hudmen men aketera harmu jun ponlong lokpute laso munit apran dam juita hai sita halapu lang kaselam atumke tangka sikaria jok lahai ke lang apor ke ave lasi lason aphoy lason ka chokle matuma phan trading license ingthan pipet nangji lapen adai ke do abang phan chilon jot ingsai si ki meji pusi rata ningje prai lahai aputhak food and civil supply lapen bukajan SDO civil atum adim lang tarleb damsi ke meji
Jakhong ni phai in koi rapor ni ghonta krihini Karbi Anglong kangkir dokok apita kaching thor amo paprang dunang jipo ajok Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ason kaching thor amo deng tekang Lason se alang lipini dipu arong supi ke lepen Karbi Anglong BJP ke thir thep asai hem ki kim kirang jia phan long e som tekang Laso aphi non hejong ki kim kirang abolon kipi lang ogaso kapangreng adim equacentric lapen osomark atum ki jui kelang adim ingpu Laso aphi ingdeng trok sikep van mahotsav katalon along pacheton dunsi mesena temon lapen abolon kapadoji aphan Hills Medical College dipualong rong suri hini atheng piaklim epon Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen jalinsi ongdung school osomar atumta theng piaklim ki eche todun Theng piaklim ededa phi maikang ni hut Minister Dr. Sharma kaning jeke গোটেই কেইখন মেডিকেল কলেজতে যিমান পাৰো আমি গছ ৰোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছো আজি আমাৰ বাবে এটা সৌভাগ্য যে এই ডিফু মেডিকেল কলেজ যিখন কলেজ অহা 4 বা 5 মাহৰ ভিতৰত কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব সেই মেডিকেল কলেজত আজি আমি প্ৰায় 10,000 গছ পুলি ৰোৱাৰ সংকল্পৰে আজি আমি বন মহোৎসৱৰ এটা আৰম্ভণি কৰিছো আমি কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক অনুৰোধ কৰিছো যে ডিফু মেডিকেল কলেজৰ চাৰিওফালে খুব ধুনীয়া বন ঔষধিকে আদি কৰি সুন্দৰভাৱে এখন হৰ্টিকালচাৰ গাৰ্ডেন আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি আলাপ আলোচনা চলাই আছো আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যাতে এখন সুন্দৰ বাগিচা এই ডিফু মেডিকেল কলেজখনৰ চাৰিওফালে বন ঔষধিকে আদি কৰি বিভিন্ন গছ গছনিৰে আমি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব পাৰিম ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছো যে এই মেডিকেল কলেজৰ বাবে যি ইন্টাৰভিউ হ'ব ৰিটেন ইন্টাৰভিউ হ'ব সেই ৰিটেন ইন্টাৰভিউ আমি অসমৰ বেলেগ জায়গাত নাপাতো আমি ডিফুতে এইখিনি পাতাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এই ৰিটেনত পাছ কৰাৰ পিছত যিসকলে অৰেল পৰীক্ষাত আহিব তেওঁলোকৰ বাবে এটা আমি এটা কন্ডিশন ৰাখিছো যে আমাৰ কাৰ্বি আলঙৰ স্থানীয় ভাষা জনা ব্যক্তিকহে আমি এই নিযুক্তিত অগ্ৰাধিকাৰ দিম আৰু সেই সূত্ৰৰ পৰা মই আশা কৰোঁ যে 80 বা 90 মই শতাংশ নকওঁ কিন্তু ভালে সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যুৱক যুৱতীয়ে আমাৰ স্থানীয় যুৱক যুৱতীয়ে ইয়াত নিযুক্তি পাব Laso Medical College ar lo along amat Cancer Hospital ihum ki kim ji afan chingwai bomlo আমি ইয়াতে আসাম ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশন অসম সরকার আৰু টাটা ট্ৰাষ্টৰ যেটো যৌথ প্ৰচেষ্টা তাৰ উদ্যোগত ডিফুত আমি এখন ক্যান্সাৰ হস্পিটাল বনাম প্ৰাৰম্ভিক কাম-কাজ চলি আছে ল্যান্ড এলটমেন্ট আমাৰ হৈছে আমি টাৰ্গেট ৰাখিছো যে নৱেম্বৰ মানৰ পৰা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মানৰ পৰা নিৰ্মাণৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম তেনেকুৱাত আমি টাৰ্গেট ৰাখিছো Halapu CEM Tuliram Ronghang Kaning Jia Tengke Laso Medical College Kapang Puji Aphan Prime Minister Narendra Modi Aphansi Chuphaji Aphan Chisik Bomlo Lapen Karbi Anglong Ahemprek Pendanglok Asona Kisung Alam PM Aphan Chuning Ridunji Pusi CEM Ningje Pini Kaching Thur Asai Kedeng Ahut HAD Minister Sumronghang Deputy Speaker Ritesh Inghi Pendanglok EM MAC Atum Chetongdun Kidamtang jakhong ni phai Chris Kep arni asamangkang pialong penangana dimalong langkang lumpen kisung thekpon longsi langkang lumpen kisung ke photo maphan kirab dunji aphan DPCKA pen saikedeng Bangso kisung arara phan kanghon kangjin su pen kirab dunji aphan pura Pini District Press Club of Karbi Anglong patir pi ponsi asamang kangarlu langkithehut ki phora datum aphan panongsi kanghon kangjin su pen ning reng mi rengnu Kerap PG pajir dunji aphan pini DPCKA pen dipu rong supialong kirung kerek asai dengpon bangso asai kedeng along DPCKA amai phu kiri rong hang la pen kong chunbang Danielson be pen japonsi bangso asai dengpon pini kirung ponahut kaduk kawe suri sirkep atangka longpon la pen bangso hut kelong an atangka sitame Karbi Anglong Deputy Commissioner Adi Deng Pensi palepon popusi PDCKA mai phu rong hang pen ningje pon Pini weekly special report bangke lapan se kang toniglo
Domi Thakme Kardom.